Hello, Yanasha Funinara, Yamahoma Kwaba, Aba Apodels Multimedia, Channel Ido. The Mabri Yeshebio, near Busian Francicasa. Inyo, the Francicasa ye Ghana Kasa, or Kagana Kasa Horoyaka, maybe. Na, Nekano or Yamanfoots and Papa. The Mabri Yeshi, Yabusia, Mbrawusi, what to say, Jum Ahoro. Or from Ura, Apia Mensa. The Mabri Yeshi. Monkwich, Yerbesisia, Yerbusia to say Jum Denver meeting Kankain. Nansana no. Say in your subscribe to Apodels Multimedia channel here. Kodo na subscribe Apodels Multimedia channel no. Dem roba ya one could see, okay, one could see na ebo share video see no. Share video no ma afro so when you be na one share. Dem roba ya. One of fancy kasisua no go to map na yim na we to point. Dem a breezy yen share additional say. Sem fancy kasa wakade obi ye sansenya. Za watching day. Dem nipa kono mpedwuma. Onintino na te se dwom a school for auto bibinye sansa akroma. Se card amedwom no. Enyo oye dwuma na esuafo a woko school no osua another moframa auto no dizi agro ofie. Ekwa bendo na wafado wati dam agree wati. Ana mrebe chewi. Dem agree moframa meyin na mesiaba inara to meet agro no. Na fansika sem no so wakade pro a bronyi se circle on into no se moframa hia na wotwa pro na obiara fa boba na oze to n'enyim abra obiara fa na boba na oze to n'enyim no wo hyase na woto da badwumi dem roba ya agrodi ne bokodo na wo ye ne dene obiara de boba wafa oze to n'enyim no oze boto nya oto adodo n'enyim fa do na dem roba ya obiara de boba no to n'enyim fa do no na woro to dwom no na wobeden na adwum na bana wie abra woro to dwom no woboto kapem de wopede wodze agrudi ne bana wie na se wopede wodze agrudi ne bana wie a wo mukor kade kor ebien ebasa na honte agrudi no abana wie enti da mabrize wo me yehye adwum to na ase yerbe hye ase na asa na mboto dwom no mbaka kan dwom no asa na yato ebia na ato ate dwom ne da na so ebia na into ne ye nti dem roba ya ibotum na yehu nsampo ankasa wo dwom no mu no dimechi yenzi kan dwom no na yetum na yato ose sansa akroma ni na ewu ochichi nkokomba oson ka ye dwuma ni na ewu ochichi nkokomba we chinchin echinchin oson ka ye dwuma sansa akroma ni na ewu ochichi nkokomba oson ka ye dwuma ni na ewu ochichi nkokomba nti ehu a akroma ye abo bi a yebu ne de oye sansenyi chedo mpe dwuma ni na ewu na eje ewu ni se chene na eje ohoza na nche wo be ye dwuma na wa ma de bi me weti na da ma biri ya na eje nyi wo ide no chere on ka ye dwuma o nti abra akokọ abre na watu di chirifua na abobọ no ono na sansa akroma odi na nyu azizi echi na ochire akokọ namba oni nti na futu sam wadwuma mu onye de onye de yezi ye ho to he na ne eja do abra ye rinyi no na mom ye na onye de he na nkasa ye pir na ehwehwe biribi na yezi ye nsa yezi ye etuma aboa ye nsa akọ he na no oni nti no ye hye ndwom na ase dimechi me ntoe sansa kroma ni newo achichi nkokomba osonke ye dwuma ni newo achichi nkokomba we chinchin osonke ye dwuma sansa kroma ni newo achichi nkokomba osonke ye dwuma ni newo achichi nkokomba ise wudanyum ne yedo nyo ato nwume bi da wo school na da mabredi ehu de efebi wo ma na ye ntanka we chinchin nti o chere ompe adwuma ne zo ye nde osor no chinchin na orpe kokomba wachi ho oni nti no se bo hwe mfonyin a oda he ya ebo hu de moframa school moframba na we hia wo di dam sasa kroba agro no enyo oboa ma oma moframa
mbra wasima woto dwom wonya esuadze ahoro pii di fi adwonto mu enti na mabride ye bed ye be kyerɛ wo dwom tese dwom enyo ana ye to no wo esuafo won school ahoro mu onti no the mabride ye do besi ha midina anyi owura apiamensa enyo kyekyerenyi apiamensa mo Sem Educational Complex the mabride mezinchia kasede ma mekyerɛ proprietress Madam Akusika Akusika nankasa and afi so me assistant headmistress or Jennifer Nyavi is in charge of na cheche for our Sem Educational Complex me kodo me show hun kwan there one kodo mbra ha mbribido ye de esua for our Sem Educational Complex na afi so a school ahoro our water kwana no kwado ye hon baba channel lido na yetumi sua mfantika say yi dem roba ya obi be sa na ebu the reality on the ground. Into the Mabrizi, Macron. Bye bye.